Dana 10.6.2016. godine sam dobio zahtjev za uvrštavanje tačke dnevnog reda i prisustvo Skupštine grada Prijedora od strane regionalnog saveza logoraša Banja Luka, predsjednika Srba Huzina Goribovića. Kao što sam rekao, njemu smo dobili prisustvo ovdje, a on u svom zahtjevu traži. Poštovani, obraćam se za zahtjevom kao predsjednik regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka da se na sljedećoj Skupštini grada Prijedora uvrsti tačka dnevnog reda, a to je dodjela lokacije za otvaranje spomen sobe i memorijala u bivšem logoru Trnopolju u pomen ubijenim zatočenim civilima nesrpske nacionalnosti i očitovanja odbornika Skupštine po navedenoj tački te moje prisustvo istoj. U nadi da ćete uzeti sve ovo gore navedeno, isto vam se zahvaljujem s poštovanjem. Hvala. Predlažem također da se ova inicijativa podrži. Hvala. Kolege odbornici, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite. Durotović Mirsad, izvolite. Nakon toliko propuštenih šansi, evo još jedna pružena ruka pomirenja, da vidimo da li će ovaj put biti prihvaćena ili odbijena kao sve do sada. Ovo nije prvi put da se ova inicijativa nađe na Skupštini. Udruženje logoraša Prijedor i Kozarac su još 2013. uputile zahtjev prema gradskoj upravi, tražili dodjelu dijela prostorija u društvenom domu i prostora ispred za otvaranje memorijalnog centra u znak sjećanja na patnje koje su prošle logoraši Trnopolja, a naročito sjećanja na sve one kojima je logor Trnopolje bio posljednja stanica u njihovim životima. Oni koji su prolazili kod Trnopolje, a naravno i svi vi ovdje koji sjedite sigurno znate da je u logoru Trnopolju u samom krugu logora podignut spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske. Tada je odgovor bio da je društveni dom u fazi rekonstrukcije, da još nije predan, znači kad sam ja predlagao prije nekoliko sjednica uvrštavanja ove tačke dnevnog reda i donošenja odluke o ustupanju dijela prostorija, rekli ste da društveni dom je u fazi rekonstrukcije, nije završena rekonstrukcija, nije predan gradskoj upravi na upravljanje i nakon što bude završena rekonstrukcija da će se to raspraviti na nekoj od narednih sjednica Gradske skupštine. Nedugo nakon toga, prilikom jedne posjete Trnopolju, mi smo tamo vidjeli da se u jednoj od prostorija novo rekonstruisanog doma nalazi spomen soba palim borcima Vojske Republike Srpske. Tada smo pitali kada je Skupština donijela odluku i kada je ustupljen taj prostor, ako još uvijek te prostorije nisu dodijeljene gradskoj upravi. Onda se bila pojavila inicijativa među logorašima da i logoraši, tako isto kao i boraška organizacija, uzmu jedan dio doma, tamo otvore spomen sobu, pa kad se bude rješavalo pitanje spomen sobe palim borcima Vojske Republike Srpske, neka se u paketu rješava i pitanje spomen sobe bivšim logorašima u logoru Trnopolju. Evo sad je upućen zahtjev ispred regionalnog udruženja Banja Luka, koje čine naravno i udruženje logoraša Prijedor i Kozarac. I kao što sam rekao, još jednom ispružena ruka, jer povratnici svojim povratkom prije 18 godina u Prijedor pružili ruku pomirenja i jasno, nedvosmisleno i konkretno pokazali da su za pomirenje. Suživot u ovome gradu. Evo prilike da i vi to pokažete na konkretnom primjeru. Hvala. Hvala. Nema više prijavljenih, zaključujem raspravu. Izjašnjavam se o inicijativi za dodjelu lokacije za otvaranje spomen sobe i memorijala u Trnopolju, inicijativa regionalnog saveza logoraša Banja Luka od 10.6.2016. godine. Pozivam kolege odbornike da se pripreme za glasanje. Krenuti za glasanje. Glasajmo. Glasanje je završeno. Konstatujem sa 3 glasa za, uzdržanih 18 protiv, niko uzdržan. Ova odluka, znači ova inicijativa nije dao podršku odbornika.